نويت أن أصلي لله تعالى صلاة جنات ثناء لله تعالى والصلوات على النبي ودعاء لهذا الميت مستقبل القبلة اقتديت بهذا الإمام. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. رداء لله الفاتحة. رضاء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم والله قدير والله غفور رحيم آمين آمين يا رب آمين يا رب آمين آمين الله يا رب. آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا حق ولا طريق المستقيم. ببركة القرآن الكريم وبحرمة حبيبك رسولك الكريم. وعفونا يا كريم وعفونا يا رحيم. آمين. واغفر لنا ذنوبنا من فضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم بلغ وأوصل صلاة منا إلى رب نبينا شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى رياض جميع أنبيائك المرسلين صلوات الله والسلام عليهم أجمعين إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء والأموات وخاصتنا صالحات القبر والمقام. اللهم املأ قبره نورا اللهم املأ قبره نورا اللهم املأ قبره نورا اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره وحدة من الجنان. اللهم آت كتابه بيمينه وحاسب حسابا يسيرا ولا تؤت كتابه بشماله ولا من وراء الظهر ولا تحاسب حسابا شديدا. يا مجيب دعوات استجب دعانا برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين 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 يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق الله العظيم. Svaka duša će smrt okusiti i svi ćemo se svome uzvišenom gospodaru vratiti. Draga i poštovana braćo, dragi džemate, rodbino, prijatelji, komšije, saborci rahmetli Osmana, danas je u Pazariću bila velika dženaza velikom čovjeku. Znam da nam je svima teško, zato želim samo na ovaj način, samo podsjećajući se riječi uzvišenog Allaha dželešanuhu, da nam svima olakša. Uzvišeni Allah dželešanuhu kaže: Kullu men alejha fan. Sve što je na zemlji prolazno je. Va yabqa wajhu rabbika zul jalal wal ikram. Ostaje samo gospodar tvoj veličanstveni i plemeniti. Minha halaknakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Od zemlje vas stvaramo i u nju vas vraćamo i iznećemo vas po drugi put izvesti. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kada eđal dođe, kada smrt dođe, ni za tren jedan ga ne mogu ni odgoditi, niti ubrzati. Draga braćo, ovo je Allahova volja, ovo je Allahova odredba. Samo od njega tražimo pomoć i zaštitu. Samo od njega tražimo uputu. A podsjećamo se
svima nam je rahmetli Osman mogao biti uzor na ovome svijetu. Naravno, i on sam često je to pripovjedao i govorio. Nastojao je da mu načelo Kur'ana bude moto u njegovom životu. La tazlimu wa la tuzlimu. Nemojte nikome zulum činiti i nemojte ni od koga zulum trpiti. Na tom putu za svoju zajednicu, za svoj komšiluk, za svoju državu nije žalio ni sebe ni svoj imetak. Sjećam se također da mi je znao kazati često puta dok je počeo da radi kao doktor, Efendija, pacijent često puta zna doći zdraviji meni nego što sam i sam. Ali hoću da od mene ode veseliji nego što je došao. Bio je zaista u svemu primjer. Molim dragog Allaha Đelešanhu da mu se smiluje, da mu makfiret učini njegove grijehe, da mu kabul učini njegova dobra djela, da mu kabul rasprostrani, olakša polaganje računa u kaburu i na sudnjem danu i nagradi ga lijepim džennetom. Draga i poštovana braćo, on je bio mlad, pred njim je bila perspektiva, mnogi planovi su bili pred njim, ali čovjek snuje, Allah određuje. I o tome je razmišljao. Razmišljao je i o svojoj smrti. Jednom u razgovoru je kazao, podsjetio sam svoje, ne daj Bože, ako mi šta bude, nemojte dozvoliti da mi neko drugi dugove vraća. Zato, draga braćo, ako je nekome bio dužan, hvala Bogu, ima svoju porodicu, javte se, neka se dug vrati. Ako je kome nažao učinio ili nekoga eventualno uvrijedio, jer život je iskušenje, ja vas pozivam i pitam, hoćete li mu halaliti? Ja mu halalim, molim uzvišenog Allaha Đelešanu da ga obraduje lijepim džennetom, njegovoj porodici, svima nama Allah Đelešanu podari selamet, ibret, uputu i lijepi sabor. Rida'an lillahi ta'ala al-Fatiha.
Mi smo naučili da naše najbliže ispraćamo šuteći i da onaj dio koji je vjerski proučimo i da se tako raziđemo. Međutim, iznimno mjesto, iznimno vrijeme, iznimni ljudi traže da se nekad taj adet promijeni pa da se evo i na ovakvim mjestima progovori. Nekako mi izgleda gluho da ispratimo ovako velikog čovjeka, ovako velikog gaziju, a da o tome ne kažemo ni jedne riječi. Ja sam imao privilegiju u svom životu. Ja sam dobro poznavao našeg brata Osmana. Ja znam dan kad se rodio 1.10.66. godine, taj sam dan krenuo u školu. Od tog dana pa na ovamo, taj Zilkin mali, kako smo ga mi zvali, rastao je i narastao u čovjeka čije mjere, dimenzije, čiju veličinu rijetko ko od nas može spoznati. Inače, danas sam to kazao, ovo je jedan specifičan kraj, ovaj Pazarić, ovaj Tarčin, ova dole, inače od Graca pa do Blagaja. Slobodu uvijek su se borili veliki, jaki, oni koji su rasli u ovim krajevima. Jedan od njih je i Osman, jedan je od njih i onaj kome danas ste došli na dženazu i da znamo svi da ste došli velikom čovjeku. On je za ovaj kraj i za ovo sve radio više i za svakog više nego za sebe. Zato evo i danas vidimo, odlagajući svoje liječenje, došli smo danas evo da mu dženazu klanjamo. Ali ja vas sve moram podsjetiti ovdje da je ovo jedan od istinskih heroja ovog kraja, organizator otpora. Danas sam otkrio jednu tajnu. Ovdje ću je kazati svima, pošto je on preselio. Nek se zna. Vodio jedinicu u akciju u kojoj je od agresora oteo samo za jednu noć 600 pušaka. Za takva djela 92. 6 ljiljana se dobivalo. Danas naš Osman dobiva dženazu kakvu zaslužuje, da ga isprati ovoliki broj prijatelja, da mu halali sve što treba i da mu zaželi da mu Allah da sve što ima najbolje. U to ime ja vam se još jednom svima zahvaljujem što ste u ovolikom broju odvojili svoje vrijeme i došli danas da ispratite zaista jednog velikog čovjeka čije posljednje djelo, ova džamija ovdje, čiji je predsjednik građevinskog odbora bio on, postaje njegovo vječno prebivalište. U to ime svako vam dobro želim i da vam se zahvalim i u svoje i u ime porodice. Hvala lijepo.